okunuka begesa hamwe n'abeegi bayebembera okushaba kwa Sunday yabo eyokwehonga ha Ruhanga aha kanisa ya Kisenyi Church of Uganda. Abikiriza bashabwa okukuriza abaana babo mu diini hamwe n'okubegesa emicwe egororokire. Mukama n'amaani g'abantu be niwe buhungiro oburi kujuna oyashireho amajuta. Ndyamujuna kwari ntakira mureke tutakire Mukama twatakira Mukama naija kutugarukamo omutakire n'omutakire akwereze ekitebye yaringa kwereze omugati okujuna amagara ekitebye cyawe tukiza kujuna amagara juna amagara g'omwana wa neighbor kahurira ikikambireho kandi cyangwa kitarimbaho mwenu murero kitanko munju wasita bakwereza nkacayi basi yesa abantu babaheza ngo mwana yija kwata nk'ekikopo ninga nko mugataguyaho murero nyina agira ati nabaho nagurya kandi ho naho bagera ngo kwehongera Mukama buri kire kona n'inshonga nkuru eyibura umwikiriza Kristo wena atashemirire kwimamisho. tugenesereza ibyo nk'abantu abo muri Mbarara tugenesereza ibyo nk'abantu abazire aburanga yesigire ayesigiza abana tubase kujuna amagara buraninga baretamo kaweva kasya akadiyene remember ebyoma ebar kuchemeresa tibya tibyi tubariya no bar kugira bata Kembabazi Grace ryo mu kugombye kugunjura abana kandi waba ari omugamba mukuru yashaba baziro kwe haro murembe oguru kwenda kwinaze ensinganto okubuhunguzi bwawe okuramira abana okajuna amagara juna abantu bawe niko yagamba Yesu asimu. Omugano makuru aha kanisa ya Holy Spirit Church muri Mbarara Bishop wetu mwine yashabe minyeto kwetantare mico y'abajungu kandi okushaba oku kwabaha kuhendera ekiterane ky'eminyeto. Wikeji tubireturemo uteraniramo w'eminyeto wa mukaga tukagira muri abageni y'abataya irakuga Amerika tukatuye tugamba w'eminyeto tukubagariza amamani no kubegesa kuba abantu abakufa amagaraga abantu abahika hakushaba oku Bishop wire yabashaba okukunda Ruhanga. Nishasha mnonga kumukureba omwana ogu myaka 14 akuzira n'abanyeji niyo family yanje akuzira n'amanyogo niwe tata wanje iriso utandika kumugambira muti mwana wa ninga nyina tandika kugira ngo butibwesho omwana ogu yakura n'amanyaba nibo ba anti nibo ba anko uze kumutandikisa sinoti good Ahabwa TV West Era Achiza na Ali Waswa.